Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. Lai Autonomous District Council Education Department na lak le thok tu hlo ti chingpen chungchanga khati lai education changtu puvizir sang le mingi maza thiamlo chantiran ni. Mizoram Youth Commission MOC Chairman atan AMC Corporator Pumal Somzola ralte ruat ani. Prime Minister Narendra Modi chan Win Khan Bengaluru Boeing campus hong Kumin chungin korel chena thleng thela ka chan chon ha thok tur mi sing sari chuang NDRF chuan chheratum Lai Autonomous District Council Education Department na lak le thok tu hlo cheng viable chekhat no somthum pathum singa sangrok zariat somret pali ti chingpen chungchanga khati laya LADC EM Education changtu puvizir sangale mingi moza thiamlo chanti rani Prevention of Corruption Act Special Judge Dr. S.T. Silarin Sana Chuam Ko Tutluk na hitar langin kumsani Sambathum Khan LADC Work Education Zirtir tu mi somli pakhatte April le May thlo chu LADC in peto anga insoin LADCM kumsani Sambathum Education changtu puvizir sangle thurol puimi pangatem thunei tu te bumin longklai treasury officer tengin cheng viable chekhatnu somthum pathum singa sangruk zare somret palian chuaka he poisa hi insamin puvizir sanga chuan cheng nuai somni pakhat ai ruwa pu ani a longkai sub headquarters middle school teachers association president puen simon ke machu he thila hian amazing hlap tu bera pu ani a ani hian cheng nuai thum ai ruwa pu ni boka Mizoram sarkar hnoya longklai dio na chel tu pulal du na chin cha chu no somsir pathum singthum sang seri zani somni ai ruwa pu ani a longkai pisa di o thok tho puram engza wachu cheng no somthum ei ruwa puni boka puen simon kimale longkai sub headquarters middle school teachers association secretary pusila choile ne te hian cheng no somnga chu pulal duna chin za hena tangin juni somni pasari sani sampathum khan na chuakin heta tang hian lo ei ruwa pu ani bokani heba ka hin zeti tu tere thok tu dangte mi somthum bakhat te chu thiamna lama tul le kha lem manga diglo taka laglu ni in atlang puin kum sang khaso som ko pani vela lo thok to angin an service book lem an siam ba ka heti hun live vela na ta na lagna le khalem na ichungchang a thiamlo chantir ani bok ko tin thiamlo chantir te shema turi ka le thotran ni apuan ani ang Higher and Technical Education Minister Dr. Valal Thana chuan Win Khan Leng Puirama National Institute of Technology NIT campus lo in malakna le ma chopte a in fia Dr. Valal Thana chuan NIT dangte ang bokin changtung taka kalpui chu sarkar le mi puite du dana ni thu soin ramtana ro hlu takni tura ngai NIT campus leng pui bo sei konga tun thlenga malak to chin chulung oi thak lo ti thu le sum central to le malak na in mil lo chu ngai mo ma ti thu soya NIT chu Mizoram mai ni lo India ramtana zina in poimo le tholai chu ta na thiam thil zina konga mun poimo takani awangin ti ma son konga the top su atran lak kan angai ni ati a zawzo ka in ron khom na nei nuwa atulang te sarkar le pui hena then thoi tum thu soibok he huna hian NIT Mizoram ayo in professor Asmal Koya registrar le thokdang ten ministry lo dong songin malak to chin te an lo shrila contractor aircon kaltangin ahung na siam pieces flooring internal road electric poluna le amun siam ram tho ani thuan soibok malak na te enfiana atanga landanin sum central to atanga khenchin te in milon nia thriatani a NIT ho tu te campus sunga malak na le manro reng nei tu thinlung puchunga enkol tura cha anni a ramtana chon om tak tur NIT Mizoramin ani nat tur ang taka athen the nana malak le bozui tul te po ngai to honi a hengpa kain riverin forest reserve form sunga om ani awanga dan anga chakjaka malak tul te soi ho ani Air Force Sipai Agnipat scheme Agni Virvayu lagna atana registration kai noi chungchang soi hovin 11th Airmen Selection Center IAF Wing Commander BS Rathore Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Secretary Puloram Sang Silo Hovin Office Chamber Wing Khan in Mukhom ne ni a Wing Commander BS Rathore chuan Air Force Sipai lak dan chungchang soizawin mizo thalai atam theng berin he scheme hi mel thiat se du thule scheme chungchang awareness pack konga state sarkar chu thau puya du thu soya meeting a hian awareness pack dan kong sang te soi ho nga lani ba ka Mizoram tanga candidate application tamdana zirin exam center Aizawl bo se dan zomni set ani bok Indian Air Force in Agnipat scheme noya Agni Virvayu lagna turati chu angin online registration hi tun thani sompasir tanga February ni rukleng honani a tholai mi pale mai chia January ni sang ni palile July ni sang ni pasiri in karapiang pol sompani pastan he na hi dil the ni a hriat chen du nei chuan
agnipat vayu.cdac.in baka lesdi.mizoram.gov.in le mpex.mizoram.gov.in te ngai ven theni agnivir vayu ating te hi kumli chung khatin cheng sing thum atanga singdi an hlo dona kumli an tho zuwa cheng noi som bakata hloma pek ani don baka cheng noi somni puriat life insurance cover premium free pek vek ani dona kumli an tho zon hnuai hian an zinga za som hi panga te chu thok chin som tur la kan ni anga adang za som sri panga chu central state sarkar le corporation ate an tho theinan malak pu ani don bok ani want to comment as the higher technical education Mizoram commission baka ICT official te an telani Mizoram commission MOC chairman atan AMC corporator pumal somzola ral te ruat ani Mizoram sarkar chon pumal somzola hi ward number som paret na corporator nilai ania Aizawl mission venga cheng ani MOC chairman tharian sarkar ma sa chairman Dr. Vanal Chanpuya MLA athak don ani Mamet district tana aspirational district program ADP le lungsen rai ek le ngopa RD block te tana aspirational block program clearly na voin khan niti ayok regional lead Northeast States Dr. Priscilla C ngai tele Pusidat Bagaria young professional tenen neyani Nimina planning and program implementation department Aizawl hybrid mode mangin hemi chungchang hian meeting nei ani he huna hian aspirational district le block sang deputy commissioner le block development officer te chuan an district le block an din mun hlo tlin na le harsana to te an soi ani nityo team chuan ABP block zongjong te masona chu fakin ABP fellows roi te mangin block need assessment an nei chu than ti hle state dang te enton na tan an chin chi ani he meeting ne chung hian Dr. Priscilla hian ABP noya special mission pakhat any evolution focus attention to northeast atan orientation ane pui boka any evolution hian ABP block chunga planned intervention bot sai natur rural chu siamin development malak ngan chat puina sang arwa man ani India ramun gil khorber thangami puitan sarkar lai pui malak ne scheme sang an sia chenan sortang kai thine tur malak na VBSY campaign chu Mizoram sum sanga voin khan nei le ni Aizawl district a chon voin khan loipu khatla mineko north khodung se le upper sa kordaya te kalpui chun zom le ani IEC event pani tir chu ani Champha district a Myanmar ramridep mailbook le mur koi khuate VBSY campaign nei ni boka hundangang bokin he hunain sarkar department sang ayo ten sarkar la pe mi pite masona turam malak na te in silsiat ani VBSY hi lungai district chunga ven pani mangin cholova kalpui chho zelani boka ven khan lungai other block pom chunga thingfal khuwa nei ani ven number 2 mangin Mara South khuwa nei ani bok Serchip district chung Aizawl kanan veng le zote south a po campaign nei ni he huna hian sarkar department sang ten ham that na te mi pui hne na Shilfi in at honen entinete bot sei ngal ani Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga punani Prime Minister Narendra Modi chon Vin Khan Bengaluru Boeing campus hong hebaka hian Boeing sukania program hong boka he program noi hian mirthei chung kuwa meichia te tan science technology engineering and maths lama coaching at hona pek na turani Prime Minister Narendra Modi chuan sumdona olsam theinan ram chunga thil siam warani ati in kalpona lam thom that ani awangin kong tam taka ma son na thlenga na thar siam luma te po ram athang na sa hle ani ati bok Prime Minister Modi chuan tundin huna ram chunga thlona manga khwazin omza te pungna sa hle ni ti tar langin kumsa ni som palia khan airport som sri chaw oma tuna chuan za somnga apung to ani ati he bagen hi chi pilot zat po pungin khovel pum chorol ai point asang to ani ati Kumin chungin quarrel set na thleng theilaka chanchuan na thoktur mi singsari chuang National Disaster Response Force chuan chheratum Union Minister of State for Home Nitenan Rai chuan NDRF Raising Day Voice som pakwana he thui soin NDRF noya hian mi sing khade sangthum chuang train ani to ati Nikum Khan Gujarata Biparjoy thlipui tlele Silkeria Tunnel chima chanchuan na an thode chu NDRF hlotlin ro pui takani ati Chanchinthar siar ti topnan atlang pui Lai Autonomous District Council Education Department nalak le thok tu hlo ti chingpen chungchanga khati laya education changtu EM puvizir sang le ming maza thiam lo chantir ani Mizoram Commission Chairman atan MC Corporator Pumal Somzula ralte ruatani Prime Minister Narendra Modi chon Vin Khan Bengaluru Boeing campus hong kumin chungin khorel chena thleng thela ka chan chon thok tur mi singsri chung NDRF chon chheratum chutizong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani